Tsona di balwa ke Mahlomola Momane DJ Sticks momamedi dumela. Parlamente hanne ho tekelwa puo ke modulasetulo wa boto ya ditshebeletso tsa maeto a difofane SAA ka bokgutswane Dudu Myeni. O ile a fihla komiting ya parlamente e tadimaneng le mafapha tshebedisong ya ditjhelete ho ya tekela tlaleo ya kotara le kotara ya khampani ena. Pejana bahlanka ba lefapha la ditjhelete ba ile ba bolella komiti hore ba ntse ba buisana le dibanka hore di hlakole mokitlane o entseng tswala wa diranta tse fetang dibilione tse 9 wa khampani ena e hulang ka thata. Komiti e re ha ho tlo thusa letho ho buisana le Myeni yeo e saleng a tlalehwa a hlolehile ho ba le kabelo dikopanong tse 8 tse fetileng tsa boto. Modulasetulo wa komiti Eunice Karim. Ho sale jwalo, Myeni o re SAA e tlo lefa meputso ya basebeletsi ba yona mafelong a kgwedi ena. O re ditshebeletso tseo tsa maeto a difofane di na le tshepo hore di tla boela di fetole maikutlo a beng ba mekitlane ba yona. Ho ba hauhela ho tseba ho boela e lefella mekitlane ya yona ya ditjhelete tseo ileng ya di adima. Myeni o latotse ditlaleo tsa mekgatlo ya ditaba tse reng e ka nna ya kwala ditshebeletso tsa yona. But also it's difficult for us to divulge much of information regarding the lenders. And it's only one lender that we're talking about regarding the rolling over on the 30th. Therefore we're working, and I'm sure we will take this committee into confidence when we come back with a clear solution on how we're going to go forward. Letona la bophelo profenseng ya Gauteng Gwen Ramokgopa le re tse ding tsa ditsha tse tsamaiswang ke mekgatlo e sa weleng tlasa mmuso tse so lefshwe tse sebetsanang le bakudi ba mahloko a kelello di tla fumana matlole a tsona mafelong ana a kgwedi ha fela di ikamahanya le dipehelo tse ntjha tsa di-license. Ramokgopa o re tse 149 tsa ditsha tseo ho tse 299 tse alafang bakudi ba mahloko a kelello, HIV, lefuba, ha ba ka ba fumana matlole a Mmesa le Motsheanong. O re ditsha tsena di ile tsa tsebiswa ka tse hlokehang hore di ikamahanye le ditlhoko tse batlwang. Month, most of these NGOs would have either been paid because they are fully compliant, or we would give them a period of 6 months to ensure that they are compliant for them to continue receiving these funds. Technically, these NGOs are really not owed any money until they are compliant. I will also announce measures that we are taking to ensure that we strengthen the licensing process. Molaodi e moholo wa lefapha la ditaba tsa lehae Mkhuseli ya Pleni ha rata ho ntsha maikutlo ho ya pele ntlheng ya hore na bahlanka ba lefapha la habo le ba ile banna ba tswela pele ho bewa molato wa hore ba lelapa la ha Gupta ba fuwe boahi ba Afrika Borwa pele ho nako ya bona. A Pleni o re letona ha le nke diqeto ka bolona fela le eletswa ke bahlanka ba lefapha. O ne a rabela lengolong le ngotsweng ke letona la mehleng la ditaba tsa lehae Malusi Gigaba ha le ne le iphapanya qeto ya pele e neng e latola ho fuwa ha ba malapa ana a Gupta bodulo pele nako e ba dumellang hore ba ka bofuwa. Gigaba o seollotse hampe malebana le qeto eo ya hae.
Ditaba tsa hora ya boraro di fella mona, mamela ditaba tse ding tse latelang ha nako e tlabe e le hora ya bone. Twa SA Batokada KG ha mmoho le DK re a kubeletsa.